Ljubja. En traktor nariše. Ampak kaj tazga. Delaš dobro. In Eva, kaj izdelujemo? Letalca, taka različna. Evo, tle je Gašper že začel nekaj delati. Pridni. Ja, okej. Sem začela. En traktor nariše. Ampak kaj tazga. No, kaj vi izdelujete? Poenostavljen mozaik. Aha. Sprav... Ja, lepo. In Katja, nadzornice? Ja, pomočnik. Kaj? Pomočnik. Ja. Lej, Timotej bo povedal. Timotej. Lej. Ljubja. Tako. Kaj pa počnete? Daj povejte, kaj počnete. Reči, da gledate, kaj delate. Tu bomo polimali. Prvo vadimo koreografijo, potem plešemo z musko. Velja? Spremljaj? Ok, damo zdaj. Gre tako. 1, 2, plavo, plavo. Vsi, vsi, vsi. Vsi, ki ne bo predstave. Vsi. Ajmo, opa. Opa, tako, poplavo, ajmo. Opa. To je taj rad, to je to delo. Tako, prav, prav. Ajmo, ok, potem. Zdaj tako, en orator je prišel. Pazite zdaj to. Gremo tako, še enkrat. Predvor? Sotržica? Še Gruber? Pazite zdaj to? Poljane? Brezovica? Dobro, dobro, dobro. Čakamo še en oratorja, ne? Poljane, on je vedno zamujajo.